Kala ataba wa degree or senior 6. Haya venga mwevu. Abenga at least ka senior fukano kali ka P7 nga sobola okutegera byali kutaku omugola ebalwa dairo siwane disingo dibona obone empandika da handwriting ya kulaga nti ono ye yali waira. Choka abakaire balebene bakandika bukalamu balwa davero siwana abaligenda kuti ojisoma buzo kya bali kutegeeza nga tukitegeeza nko yanziza hono Brandon kansoke ndire yoli ngo bukulembeze abaire kwera aliko wano sadino imwenga abakulembeze kiche tubatu basubiremu nsonga yaba LC ekyokubiri kanso Luganda ni muyanga babogere ku kyala yi okusimba layini you in experience mukalulu aka kamyufu aka NRM kulayi tumendere mukuko otukobe bizibu kibyetu olekeire nga abalonzi nga abantu abo ku kyalo kulayini gatukulonda LC1 eso okusokera ilala obulugwa line bulete mpalana dininze eriyo butugentenda kulinga ku kyalo kyange kyamugwa yageme ekipande kyamunangera bulwenkola ati alina muyamba ku aina ko ate musada swahaba nakwani sekono bwene yaida ku yewe ngo mumukwano mubitirivu na muyamba yagema ekipande kyo opponent wange namulinga kuno obusungu paka na buti ndi mu Kristo nendo kujja mu iguru ekyo kimbera kizibu okulekula obululu bona ngo katugeze nga banange bali kuba akekyalo kyetaki kyobona nze ndikwenda ino nti abavubuka tuleme kwenigira mu lwakufuna bifo kubanga tujja kufuna bakyamana batasaanire tudda kufuna ne bakyamani nga bayibi eriyo nze chairman yakolera omuntu ebbaluwa aje yewone mu pride ayenga idinti enumba tiye kale kubanga bali mu percentage basinga enumba era bwe bayida yankubira nti bangeme nto akoze ki nakatida kuba ibi so obuvunanizibwa n'empisa nga byawaawo okuva kwasokerwako mpaka kwasembayo